انا اشوف لك حد. عليكم السلام. عايز تطلع انت اسمر ولا تسمر؟ انا اشوف لك حد دلوقتي اوديك عنده. ماشي يا عم. ده واحده عسل. هو فين؟ ايه فين؟ بيتها. انت راح تتفق معاه دلوقتي تايهه ولا إيه؟ ده يا عم ده حصل موقف غريب. اخوها له اخ كده جالي من 10 دقايق بالظبط. هو سايب لي الورقه ديت بيقول لها يا ارتلا انا ماشي ومسافر القاهره وما انتش جاي. مش عارف هو بيتكلم جد ولا جاي لها تاني، مش يعني فاهم. هو ساب اخته وسافر؟ مش راح طنطا، بقول لها روح عند خالتك طنطا. لا كده ما عندوش قلب. طب انا هاخدك اه يا عم انا لو خلصين بالله تحس كده اروح بس روح راح القناه مش جاب يا عم، ما تقفلش دماغك بس انا اروح انت مش فاكر ليش مالكش دعوه. مالكش دعوه تلاقيش انت مالك ومالها يا عم. فشدك عليها تاني، فشدك عليها تاني، اسمع مني يا عم ما تقفلش دماغك. يا عم مالكش